Gospodine Miloševiću, smatrate li da postoji šansa da se Kosovo ikad vrati u Srbiju? Pa, gledajući istoriju srpskog naroda i crnogorskog naroda, ja verujem jednoga dana da i to može da se desi. Znate, ako se dogodi pomak u odnosima velikih sila, svašta je moguće. Tako i povratak srpskog i crnogorskog naroda na Kosovo i Metohiju. I ja verujem da bi se to jednog dana moglo da dogodi. A recite, koje je vaše mišljenje o Ljudevitu Gaju? Ljudevit Gaj, prema mnogim našim istoričarima, bio jedan od najvećih širitelja srpskog jezika, pošto se zna da je štokavski jezik sastavni deo srpskog jezika. Ja neću da tvrdim ništa o kajkavskom i čakavskom, ja to ne znam. Ali on je, kako da kažem, jedan veliki Srbin iz Hrvatskog Zagorja. Ako može to da se tako interpretuje. A recite, gospodine Miloševiću, verujete li vi u Boga? Kao što znate, ja kao pripadnik Saveza komunista Jugoslavije i Srbije sam dugo vremena morao da krijem. Morao sam da krijem, ali kao što znate, ja sam dobio svo ordenje Srpske pravoslavne crkve kao i Ruske pravoslavne crkve. A redovito idete na misu? Kakva bre misa, liturgija misliš? Upravo. Na liturgiju mora da se ide, jer to je kultura našeg naroda. I nemojte, molim vas, da vam moram da ponavljam svaki odgovor po 5 puta. Jer vi ste došli ovdje radi mene, a ne ja radi vas. A dobro, onda bih vas samo zamolio da nam nešto otpjevate za kraj. Idi bro. Расцветали яблони и груши.